Students and Youth for Justice atum penchipatir piponsi me thangasa hemalong anti-drugs aphuthak cheroktok amei kepadopo. Sonsi mai kecharipon Harbison Timung Bokajan District Committee President Alhi Pachinipon. Hardison Terang Secretary Bokajan District Committee Pensi Apor and Polo. Alhi Aman Pen Amlong Ingti Advisor Lapen Rocky Togi General Secretary Central Committee Don Timung Guest Faculty and Parta Man Penkido Kethigeting atum chatongdo. Adun tunon kitur mi risoi jangatum rakia hormu kirimre that pen mithang okpran ki mesenje phan anparta ansu se ketok kilanganat ke prangdun thekje phan si chitini pha inkoi ranar ke barni bangso mailong chithan chimom pon এই কামটো খালি স্কুলত গৈছে মাষ্টৰৰ দায়িত্ব বে ইটাক বাস্তৱৰ দায়িত্ব আছে গতি তেওঁলোকে শিক্ষা দিব লাগিব হেতু হলে নহব গাৰ্জিয়ান পেৰেন্টছ বিলাকে এই বস্তু কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব যদি নহয় তেতিয়াহলে দেখখন সমাজখন বেয়া হ'ব এটা বহুত লোক আমি পাইছো ইয়াতে প্ৰায় আপোনালোকে ভিডিও দেখিব আমাৰ সেক্ৰেটাৰীহঁতে কেতিয়াবা লৈ আনি পেলাই তেওঁলোকৰ সুটপুছ কৰে ড্ৰাগছটো কেনেকা ব্যৱহাৰ কৰে ড্ৰাগছ ব্যৱহাৰ কৰা বহুত ধৰণৰ আছে হেকাৰণে আমি আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক নজৰ ৰাখিব লাগিব rakia hormula ke si pheremi me asonsi hamphang ingdang asonsi thekponlong komadne ke drugs overdose pen apran damnanglo komadne ke accident pen apran damnanglo anparta ajaha katu methanga hem kasu harlung se rup anparta chonghi anta ke klematum dolo tasila hoi ke khangdun chia phan ke api apo tu methang aso phan kachelangdu kenang sot pusi meyalong kachetong dun alhi pen lamthe jaipon asi itum asumar parents guardians to an labangke itum kaddo ko ve tum hasta me chithanan ko lapen kidam gido usumar tum hanta wanat aporsi wanang dengsi to patalong si ju idun mal anda ini tum silangana ko kali polote ini tum virde Balipathar pen projenterang korbianglong live